ngak dia deh. Ada kan kehormatan. Tak kira si cuba bakun sebab tah bakun segenteng. Mula kadarinya. Jak bahenga anling dharma kok. Waduh, yang gun tak ngangkui mahkota. Gun ngangkui jongkong, kejo angling dharma, san ledai ya. Siapa sih tango cak genteng mula deh. Kemarin lah kerekok boleh ke baga baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu wa bati'adah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong ajunan simulja Hadratal Mukarram Lora Retno Mahbubi beserta Kiai Ahmad Khatir, terjugan Lora Ahmad Nufail, ben seteja majlis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Al-Karamah, Syabtina Amul Ja'akin, Ketua Muslimat beserta seteja senyepoi Muslimat Al-Karamah, Syabtina Amul Ja'aki, Kepala Tisah, bila porah sedua hadir, bila porah temor, bila porah reba, bila porah barat, dan seteja aparatur Syabtina Amul Ja'aki, para hadirin hadirat, kong langkong segenap anggota Jam'iyah Muslimat Al-Karamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seampun aparing nikmat dak beten kaula para ajunan seteja. Sampai detik hari mangken kaula ajunan ke iparingi iman cekak dalam ateh. Agama kaula ban ajunan alhamdulillah tek yoba ban Allah takdir teti orang seaba andi agama Islam. Malarmu ke iman ban Islam gak dintoh tetap tertancap dalam hati, dapat mengamalkan eseh dari dua rukun, pekus rukun Islam maupun rukun iman, sehingga ku lakuk nalekana beten kaula ban ajunan. Acabis da ajunan epon Allah, cabut nyaba kaula ajunan apakta iman, apakta Islam, kaula ban ajunan matena dalam tetap mate Islam. Amin.
tawaffana muslimin, amin. Tawaffana muslimin, amin. Tawaffana muslimin, amin. Walhiqna bissalihin, amin. Malar muka ipamati Islam ban ku laku kaula ajunan patapangki papolong sarang orang-orang sesaleh. Kak dinto para rabu cita-cita terakhir yang harus ada dalam hati kaula ajunan. Sehingga kaula ajunan adik cita-cita terus ring tetia dengan soki oleh ya toren. Terus tetia orang seontong itunya ya toren. Tapi cita-cita terakhir ning dalam ate eki kak dinto mate Islam apolong ben orang saleh. Bila mate na Islam ku laku apolong ben orang saleh, maka kaula ajunan para bapak para ibu tada kenangan sepaling pantas andi kaula ajunan angin kaula ajunan gak dinto masuk surga ipon Allah. Kalau ben ngaule nikmat mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati. Ada nikmat sepaling akin, sepaling genteng, sepaling sayang kecuali nikmat ketika dinto. Bahkan para rabu minabi kaula sarang para ajunan mate na mate Islam. Apolong bandring kus-bagus kaula ajunan bekal ngaulian nikmat sepaling tengki paling ampos. Kenapa? Liqa'u rabbina, liqa'u habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapangki ban Allah, ngolati selerana Allah, ngolati selerana orang sepaling kecintain kaula ajunan. Eki kak dinto sosok mulia sesemangkin emolotin kaula ajunan. Eki kak dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tapangki sarang Gusti Kanjeng Nabi, tak usah dapat ke akhirat. Kening tunya saos kan bisa ngolati selerana Gusti Kanjeng Nabi. Orang kapanika bekal teti orang sepunga. Man ra'a wajhaka yas'a. Sapa orang pasera orang sing ngolatin eho cak main eho. Ulah tak solawat dah. Cak bau-bau merolo. Man ra'a wajhaka yas'ad. Pasera orang sengolatin wajah kada selera na ajunan yas ada bekal teti orang ontong. Apa napa mak ontong? Karena Gusti Kanjeng Nabi gak dinto para berbu mahabbatul asma was sifat, mahabbat al asma was sifat. Karena Gusti Kanjeng Nabi gak dinto minangka setom beda. Badan nagak dito para rabu eposaen asma Allah, eposaen sifat-sifat Allah. Maka kaula ban ajunan minabi ngolati manteng selerana Gusti Kanjeng Nabi, berarti kaula ban ajunan bakal milwa barokah. Karena apa? Karena Gusti Kanjeng Nabi kak dito para rabu ampon paringin nur dari sumber nur. Eki kak dito Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kak dito Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maka kemudian selen dak ka Gusti Kanjeng Nabi sekocak nuru Muhammad. Maka kaula ajudan bin Nabi ngolatin kak dito para rabu bakal teti orang sesenang ben bunga itunya ben akhirat. Mangkana kalau kita buka dalam sejarah Gusti Kanjeng Nabi kak dito para bapak para ibu tak toman capok coba urusan bebini. Coba beda tak ada. Nabi Yusuf capok Sulaikha seleta gila
ke Nabi Yusuf. Benar. Orang bini daerah Mesir para Arabu sampai letak gila ke Nabi Yusuf. Dari gila ke Nabi Yusuf paringin wak buaan paringin lating. Nalaikan Nabi Yusuf pagaluar falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakum karim. Nalaikan orang babini kat dito para Arabu ngolati ka Nabi Yusuf angangah takarjet dari saking tengeng ngolati Nabi Yusuf wak buaan seekombi beni wak buaan na seekombi tapi tanang ay togel tak gersah. Maka Zulaikha waktu nagak dito sa icapok fitnah ikoca iban orang-orang bini ngocak mak cek letera Zulaikha mak cek tak genan na Zulaikha pas bada orang bini terro ke putra angkatnya Arya para sarak geluh. Maka Zulaikha gak dito ada bu iya cek orang bini jadi tak tahu ke Yusuf santau langsung ke Nabi Yusuf togel mage geriki entek gersah. Kak dinto para bapak para ibu itu tak nyapok saparo naga Nabi Muhammad ke gendeng Nabi Yusuf. Tapi mengapa Nabi Muhammad tak sampai icapok coba ingat panikah? Karena Nabi Muhammad gendeng agak dinto abek tahaibah abek tawibawa teromon teronah keng tak bengal sing ngocah teromon teronah keng tak bengal si mantengah dari saking para Arabu anura Nabi Muhammad terak talibat terak sing kesarang ke Khalil As'ad pas ikabayaki setong gubahan syair terak mancorong anura Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaulah ajunan para bapak para ibu apa napa samangken maki amolot padahal mangken bulan mandilahir kaulah ajunan gak dito amolot tanda senpu senah Recep amolot Sya'ban amolot tada lain kaulah ban ajunan mak le teti orang senang teti orang bunga kaulah ajunan gik buruk mau salawat saya pimpin sarang cakanca santri Ahbabul Mustafa dari pondok pesantren An-Nuqayyah madar mukai paring na barokah kak dinto pamausan solawat kaulah ajunan tidak sederhana. Ibnul Mulaqqin para Rabu pernah meriwayatkan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto pernah ada bu man shalla alayya siapa orang semaca solawat kasengkok debuna Kanjeng Nabi shallat alaihil malaikah para malaikat pas asolawat ka orang semaca solawat jeriah. Wa man sallat alaihil malaikatu siapa orang se solawati ban malaikat sallallahu alaihi maka ban Allah isolawatin itu akidah paringi rahmat orang jeriah. Wa man sallallahu alaihi siapa orang se solawati ban Allah siapa orang se solawati ban Allah salla alaihi lam yabqa lahu syai'un fis samawati sab'i wal aradina sab'i wal bihari sab'i wal ashjar wan nabat ini para Rabu luar biasa wat tuyur was siba wal an'am illa salla alaihi caipon para Rabu bila ampon orang kain itu solawat tiban Allah maka tidak ada yang tersisa sedikit pun dari langit petok bumi petok lautan lapisannya yang ada 7 kapi butombuan jukajuan keben kapi adu akin orang semaca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti para Rabu orang maca solawat kak dinto pasalamat ban Allah mata pasalamat tak jok sakabina paha solawat ka orang yang maca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gulasan pun ingat kapan nikah mun orang matura lebur bedemolot dan sampai bulan manti lahir nikah kita mare berarti para Rabu gula yakin matura ke depan tetap selamat
Matura ke depan kak dinto bekal iparina tentrem. Matura ke depan orang-orang kak dinto tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan apapun dan dimanapun. Kula yakin orang lain insyaallah mantar takmil walaib. Karena terus terang Pak Bu, kula ban sambian mon beda arka ongka tina tak usah du keriduh pa ongkain arka si penting peta ka Allah teri paring na mampu si meliah. Bada kadang orang pane kepah ngocah kapi ongka capi ongka tempe ongka kok tase ongka kun tam beretang laki ongka toror tina tak usah bahas penikah si penting teri paring na mampu iki kan ya pada benembian melihat tanah mode yang tak kuat larang yang bah kuat anggo larang tanah itu setin pesantren juang larang ya argona pajak larang ya tina teri paring na mampu korgi beda jual na berarti muda serepot magai muda patek jual sekali yang kita munan sambian beraktivitas pun epekir bara rabu letu je takah lesoh keng dikal dari paring na mampu gula ni ke muru datang dari Jatiroto nikah le dekat kantor marina langsung gula ke Kalampes Bengkalan itina mau epekir letu je tak gula lu jarang dari Jatiroto langsung ke kantor mah marina intara ke Kalampes Bengkalan pelengan lesoh keng tape gula setong kepercayaan mon ki abak niat nerosaki ya perjuang na Gusti Kanjeng Nabi insyaallah bakal tolong ben Allah sambian sini kagiya ambian andi anak pamondok ning Al Karomah sekolah ning Al Karomah ambian niat ning dalam ateh tang anak melebisen nerosaki perjuang na Kanjeng Nabi tolong ben Allah ya mon niat lain tak bisa terteti pegawai di nama kita tidak pegawai negeri jadi pegawai Allah baik iki kan jadi seteti pegawai negeri syukur seteti pejabat syukur seta andi malar manteri Pak Andi iki kan ijak rezeki benih lako rezeki benih dari lako keng monter oleh rezeki kau tu lebar lako dah iya tak gelu marah-marah pelorosa rezeki benih dari sana pohon paham rezeki dari benih dari lah keng menteroleh rezeki kau tu ala tetilah kau si beda gerua tak bisa beri rezeki siap beri rezeki al keng gula ban sampean menteroleh rezeki kau tu paham. Anak apa maksud nikah? Karena Allah beri syarat. Apa syaratnya? Marah lakoh, bingkok benih-benih rezeki. Jadi syarat. Betul? Pada nembian, iki. Embian nikah, mon daftar pegawai negeri, kotu andi ijazah formal. Betul? Pekus ijazah ke nikah online penyetaraan. Ya toren. Kejar paket. Ya toren, betul. Sekolah formal sambian seta ambu, ya toren. Ada masalah sebenting oleh ijazah, ijazah bah beki kebai persyaratan formal pada ben ketika. Jadi Allah guna debu, marah alakoh, lakoh ini terserah, sebenting ala halal. Maki gun sok-sokan reba, harus berarti ala alakoh. Sepenting sambian beraktivitas jauhin sambian nganggur karena mau nganggur sambian pikir pahtonya latoh pikir nambian man gaga aman bila man gaga aman ambian nikah pikir na dibudi na banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif betul ambian menaban-taban orang barang-barang secuba dalam pikiran guru dan kadang tak metoh dari hosona bentah
Ambian pun beraktivitas ngajar di lembaga pendidikan Al-Karamah. Kalau pain padan sambian mangken ngaji ning pondok pesantren Al-Karamah online barokana jam'iyah muslimat Al-Karamah pada pengajian ambian beraktivitas muslim beraktivitas mangken muslim abanta panikala kalau pai ka otang saya Roma ambian juga semenikah ambian kalau pai ka otang saya Roma ambian gi buru saatokar ban lakena kalau pain ambian gi buru segiriduban potrana kalau pain kenapa? Karena saat ini beraktivitas coba sambian neng bi ketibi mecek HP telah lesoh aplikasi telah tak temu ke masih PCA WA lemare muka story WA na orang lemare gula mator gambian jak lebur muka story WA deng kadang make tak nyinggung ngembian yang kep nyinggung ngembian iki kadang beda kadang mon mukaan gasa padahal saya agak bayi story WA beni nyinggung saya keng kun la agak bayi patah kerja pola mi nyinggung engkau are pas suudon mon dengan bi ketibi jak mukaan story WA keruang mon pah beda pah nang mesenang story WA naning oning pas rekreasi beda imalang pah ngidep ding hotel kan kadang beda orang keruang kan mangken saporana prei akemi saya tak laporaki ini kan prei akemi saya tak laporakin tedungi hotel foto viwa keruang Fiuna foto ini guys saya bermalam di hotel bintang 5 ambian saya tak betul manu nginep di hotel bintang 5 kun bintang Kejora roman ambian tabing angin sok masuk ser kelesran pah ngocak bila seneng nengi bintang 5 kula mator kasambian bintang 5 bintang 2 bintang 3 kru bidana perak gun mapanan kasor lembuan jadi ngegantengan ngaku shower dah iya keng mon man nyaman ngaku dah iya ngaku gayung nekani hajat kun bah karju toju ambian ningkong bagusan seningkong katimbang seju toju pah ning oning bah kun dah iya kun tedung ning semalam mon bintang 5 main 1.400.000 semalam aku ikan sedekah ke masjid bener rujak 1.400.000 kuntar tedung kulaku panjan pada makan pagi apa candik nyaman breakfast apa iya breakfast ya kuah aro breakfast anjaan first breakfast ya kuah ternyata kok sana masuk Masya Allah hari ya breakfast can kok me apa pada nasi kia can kok molan breakfast ingat Inggris lo nih tak kok mi paharoti na pahalonca TV ada ternyata pakuno sa ompa pakuno sa togel deh nyamanan sek jekung sambil ajurukong Allah sek jekung nih ya Allah pah pendeng kuring Allah kok tak tahu ke swarga keng nikmat tak kare pah bodo merongkin ning ya kok laga locor boleh colok padahal kok meringakan gitu keng goreng gadeng menunjang kiai pas aku ateh tinggi aku sate kelenon buk arwah bagi keselain mon kiai nula lesok kako ate lelesok kok cetak lelesok coba bah beri jejeku bah terus kenduin apa lober bu lober ki buru guleng nyedek geni ketak nyedek anu tak teh sate tobu lebu bagi ke saya anu kurwa bayi aro yang tak pati tetemu dek kan yentek kan belajar ya pas curiga kangko edi ngaki manusia nikah andi sifat
Busen bunga. Andi sifat mun kut sekut tatamoh busen. Dadi kula cek liburan mon bah beda pengajian bah beda kok anu nah sunika kuro cek jokung kendo ya bah cek ngiacan wae kutek dero. Aduh ning banyak abi aneh. Ya kok laku pun bah kendo imalo lepusan ya bakun posang kok sape kok beda ya. Nyaman lah manusia. Saya tak tahu busen ni kun Allah. Allah ni tak tahu busen ke sambian. Bukti nah abak mengingat nengat tak pejang Jumat ki burung je pakan diri baku. Bener. Jaba dah saya tak pejang Jumat. Mak ngucap bunyi bobor kan. Dah saya tak pejang Jumat entet bi Allah bakun ki. Bajan ngakan beri ngakan, bajan nginom beri nginom. Bini nenten tak payah pamate. Tan potra nenten dia mati lebih biasa lagi bajan lah mati betul. Itulah Allah tidak pernah bosan. Nabi Muhammad juga begitu. Umat dan Nabi Muhammad makin leler-meler kal cengkal tak ning belain umpama tetap Nabi Muhammad teronolong dah. Bi Nabi Muhammad terai paringna syafaat. Sareng Nabi Muhammad tetap ibento gulaku ning akhirat. Sing kedua mantina Nabi Muhammad kak dinto te epon tut pada itunya beli epon tut ning akhirat keng teronolong na umat beliau nalikan ning akhirat khawatir gak ditobara rabu pada tak selamat maka nalikan na ipatabar sarang Allah marah Muhammad bak na minta apa sekiranya bak na remah bak na bunga maka Nabi Muhammad pas adabu abdina saya pentak tak ada lain si paling ekabunga abdina apa Muhammad abdina tak rida mun pada umat abdin masuk ke dalam neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai segitunya loh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai segitunya tidak berpikir diri sendiri. Gula pernah mangki setong riwayat setiap Nabi katanya nanti itu diberi kursi kehormatan. Nggak deh. Ada kan kehormatan. Tak kira si coba bakun sebayat tah bakun seganteng. Mulai kadarinya. Jak bahenga anling dharma kok. Waduh, yang gontak ngangkui mahkota. Kun ngangkui jongkong, kejo angling dharma, san ledai ya. Siapa setang ngocak genteng mun ledai. Kemarin lah kerekok boleh ke baga baba. Pon. Ingat nikah. Geng ternyata para Rabu korsen kayak itu dari nur. Ganteng talebat, hebat talebat. Muapan. Selain gak salah lagi. Alengki di tempat duduk masing-masing sesuai jatah. Pas beda korse setong ternyata para Rabu tak eseh. Periksanin sarang Allah korsen siapa jadi ya? Korsen Nabi Muhammad, korsen Muhammad kak dito. Ya Allah, kama Muhammad abtina. Mata toju arapa Muhammad korang mapan punten. Korang genteng punten. Tak terima ban punten. Arapa mata toju abtina kita bisa toju. Arapa bolana abtin ke go bater. Ki terong bahasa umat tak kok bade tak selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Norai gula jazallahu ayo. Anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Allahumma ya Rabbah Sayyidina Muhammad wa alih Sayyidina Muhammad ijzi anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu hebatnya kita punya nabi yang selalu berpikir dan memikirkan umatnya.
Tahu sa kau leban sambian na tu ada pikir ku laku san le dapat ke akhirat. Pak bisa aku leban sambian bah mikirin abdin jadi pemasok dulu. Tak langkong jadi pemasok sebelum keluarga abdina. Malah dan biti saya bangku laku. Saya kocak nafsi. Si nafsi jan orang tu. Bi gati bi ku laku. Ha? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari sudah tidak ada manfaat malun harta wala banun dan tidak ada manfaat anak-anak la ada bisa senolongin illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bitibi loh, Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga terlebih dahulu. Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah sabora saja kesalahan Nabi Muhammad ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir, dosa yang telah lewat, kesalahan yang telah lewat dan kesalahan yang akan datang. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berbuat kesalahan apalagi berbuat dosa, tidak pernah. Itu pun Nabi Muhammad masih tidak berpikir untuk diri sendiri. Muntapak gaba-aba entaring menikmati nikmat itu sudah. Kalau pai saya budi bener padan jepon Habib Hasim jare ngapidato boy mon ngabas nak kanak geni tedu ngak kasap ngak ka anak saya romai kok tepun Habib Hasim neng salah ngabas kereng bini bah kalau pai ke bini saya romai kok. Habib Hasim sadar buri bening kok kengkok enja sih kelurah pompong punya orang roh. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi ning dunya. Kula para Rabu sempat berpikir tentang masalah Kak Dito tahun 2019 Kiai. Dan gula abakta jamaah 200 ke Mekah Madinah. Depak dek kajida. Boleh nih gamon. Boleh nah. Numpak pesawat Saudi Airlines. Sanla eprek setong paspor Kak Dinto kan sidik jari pas mata retina mata gento suruh ngabas selain jamaah gula 200 selamat kapi katawan aja cer Arya makan jat nol meganol nyol menganyol engkok ke angkok mak kaya jak lapor aja iya ijidda lah cer di budina ebri tanda gulang ya kama tanang jadi bedaya pesanika bego dit tertolak pesanika dit tertolak di budin pas soro anu takok becah berseen dit tertolak anak pembian mau nih ni ketanang maksiat menol di gulan nih jadi pesanika tolak mun lain masuk je tak pati maksiat jauh Korea gula ngakonin dia tak kebala ajak napa jak gela pada taklim pada tak gena nakiban akhir cerita pas ada bu ano petugas keluar khali keluar lu dan pindah desa pindah pas tepak ke manusia orang Bangladesh apa kok dia ala jaya Arab lah tak tahu lah bahasa Urdu pengen nang kok pak di budin salah dapat boleh bertanya ki apa engkau ada muskilah ya dia kok tak bisa dia tak bisa pindah boleh desa pindah boleh raja itu sabu. Selain jemaah gula terus ke bini gula anak gula lebih dari ruang tunggu yatta selengah kanemi ngak akan kok gula lemah te mikir kita bini ning akhirat yang kok kining jidda semimpin yang kok waktu umroh semimpin yang kok
orang puto kangko ya san lamari pah elah hari ki beni ning akhirat loh, betul apa boleh gue laku ning akhirat loh pak san lamari gue lamari kapila lo solo lalpo pakun semisem nih bini ada bosan nih kang bini gue maafin masih cermet gue cermet gue ya Allah benih pas anak pembian benih maafin anak gula mi pah beda saya nyapa jemaah mi pah beda saya nyapa dah ada dak remaku laku mending akhirat dalam kondisi panik itu loh beda dengan kondisi seperti saat ini coba mian lagi coba mon kondisi panik mian ini ke jalan mari ini ke posak kelu satu jalur tok sotokan lagi mun barlo tung lu jeluan terodulia keluar padahal pada bisa keluar ana apa ning pesawat kurmun beda kecelakaan mak pas deng-deng mun beda selamat beda tak selamat kapal beda selamat tak selamat jaga buru salang sentem deui cak saking keluar launan di insyaallah selamat kek jari kapuru apa nyaman panik ku laku ning akhirat gula ban sampeyan ni panik matahari kare sekelang dak remah panas gulaban sampeyan kanto timbaga dak remah panas gulaban sampeyan nabi-nabi selain tidak bisa abri bantuan Nabi Adam lemikiran pernah lambak maaf pernah lambak Nabi Adam gak ditopar Rabu keduan tak atorok debun Allah Nabi Nuh pernah aduan kaumah terus kemudian nabi selain tapi Nabi Muhammad hanya siapa? Hanya Nabi Muhammad yang bisa membantu. Maka guleban sambian gak ditopar Rabu mon kun amolot bulan derba. Tak masalah amolot bulan rasol apa boleh amolot bulan puasa. Tak masalah. Karena apa? Nabi perhatiannya luar biasa kepada kita. Masa kita tidak punya perhatian kepada Nabi? Betul? Dara mau pas asampung perhatian Nabi ban kita punya perhatian Nabi punya perhatian. Sedangkan abak gak ditomon terotom buat cinta kasih sayang maka harus saling memberi dan saling menerima take and give tahadu tahabu salinglah memberi maka akan saling mencintai ambian lampak ke gula makin gula lampak ke sambian gula lampak ke sambian gula morok ke sambian ngidingaki ke gula makin saling cinta dan kasih sayang tuan rumah makin gak itu lampak ke sambian aka bayi setong wadah aka bayi setong sarana pengajian mendateng dan gaula lampak sambian lampak ke tuan rumah kalau ben hadir sambian ke tempat gak dinto saling mencintai dan menyayangi laki bini saling lampak kita minta beri belanja pikir nada semulur depan karena malam mereka dah belanja kita minta beri engki nikah para Rabu bekal tombu cinta dan kasih sayang coba mon pasalang cerai selake cerai sebini cerai pesen apa sebi tibi sebam selake nyabahan pesen ning berangkas leber dalam sebini nyabahan pesen ning yetas atas atek tamuh di bekeneng nah atas apa ampak letek tamuh di ma pesen nah pada ban brimob anggota BRIMOB atau Densus yang nalekan mengeksekusi mati kepada orang yang dihukum mati kak disajepon peluru CIC peluru tajam ben kosong kasih tak temu sakamba jadi pacar senjata kuru isaba kemudian YSN sengisn orang khusus tak ega bala jadi sakamba kasih karena nama karena nalekan nembak engak panika pas kemudian dalam jet temu jak badan nyabaan si peluru tajam kan tu meban muril tak kau minta teka teti pun tak temu teti kau nembak sekencang aku kau beni pah letuk kantor mereka pi kau bade si kosong ngapi gun setong kan teti petu kakak dintona pacet lebih tanda apa pacender sama seperti kak dito ambian nyabaan peseh pada benda iya lah tak temu di bade tas sedimah pesen selake pesen sebini lepas keridu mulolo
Kalau tubuh siap bersatu, kenapa uang tidak siap bersatu? Kok melihat jilbab, melihat tibik ring bandi peseng. Dan selake kok melihat sarong, melihat tibik ring bandi peseng. Nyaman. Pah ring lain jadi nyaman. Anan bah ngocak minta besebuk, minta kapaan. Dan apaan, minta kambun, tak oleh aja. Tak kok anan bah nyari pak lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon dari kak dito para Rabu sepaling banyak masalah kangkui ngadep ke Allah seporana sesubung batasah tak langkong musle dari puduna sepaling banyak masalah kangkui menghadap kepada Allah yaitu wanita gampang masuk surga nah gampang masuk surga ring bini idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi babin syi'ti. Bila bada orang bini janganlah tepak selama bakta wa shamat syahraha bulan Ramadan apa sah sepenting tak datang bulan wa hafizat farjaha jaga kemalon najak bagi kecuali kasih andi. Setimbian montara alako ke Malaysia pak kabela kasih bini tak langkong lek ya sabar saya seloke cak perawo ke sapa cak duk pelanduk ke sapa dan ti aki engkok pada tengah ki tang landuk ita jemnah iya Cina kabela kaboy lekas gartero lagi polan banyak mangkene selaki alako sebini alake pasta acarok ke laki anda oh petik ya mon sebener wah bagi sekali jak jadi benih salah salake jadi sebini mon tanda tak kira dadi jak bener kengkun pedin nerian oh mana monawan lu jaga lerek salah manggane kota mah tayo kan gati itu baik wah jangan punya lo kata ada doh itu nyanyi nasa perfatim lo kata ada doh tuh ya Allah ada di kaki makanya jaga kemalunna wa ata'at zaujaha lari ya masalah mau napa jang kapi tahu orang bila pora di mana telaga bila orang telaga kak di topara Rabu mon kun urusan bajang tahu tak tahu tahu kapi bisa tak bisa mampu tak mampu sip mon kun apa asa mampu tak mampu burlebur nareng bini malelang sing diet selake tak kau mi pegel polan langsung kabala ka selake engkau lembek langsing keng geraga kake jadi pah langsung penorok kabe menolok oben kake dah ya mian jalaknya laki gini ke menon subur gini apa setia yo subur jareng yobat kape duja ajam 40 hari le beli duja mun lambak seterongakan ajam 6 bulan iki Pak iki ke 6 bulan sedan tek dari PT ro oh setia Allah nyamai si genteng Kentucky Fried Chicken sanikakan kok ajam hitok patok sampai mangken para ledu apa dana konsentrat bagi orang yang tidak konsentrat tanggap halo saya kakak nembian ni kenapa saya tak yobat marah kok terus tawa
dujak gun merungki. Merungki ki obat sih dia. Ada, mangkan gua paling lebur ke merungki. Boh, mon lain na, sir, samangka sete suntik melekas mira. Ungku bada. He. Belewa sa koning ro, aro suntik melekas mira. Hi, gedeng sete ya, yokep beda obat tak. Iya karbit. Tadi mon igerbekir sete ya, kapiri manusia karbitan lah. Magi ilmu na punya ilmu karbitan. Mo ni nga gus baha sini ka guru tagi. Guru jad la tato na ku hapir. Jad bedidinan na bedidinan. Bedidinan. Setia kan mon HP na mate elang kaya apa? Mon gus baha jad bedi kanton. Bedidadan. Bongkok kan apa jangan HP. Gendeng. Sembian saraan boleh. Nah, sallallahu Muhammad. Jadi makai kangakan nama gen karbi tenjoba mon lamba dujak jam herbal sih sedewa herbal. Mon sediari bede makanan larang nyaman organik nggih. Organik tak semprot dari obat. Dengan kui celetung. Mon lamba biasa celetung. Adu jak lokal lamba benih suntik pak. Bedak nemang tandung aki ke jalan dong. Beras kering bah. Asonggoan jalan dong. Kayak tabu lamba benian nih. Anu apa? Infeksi apa pencernaan apa wah. Ada lamba. Kayak tabu nih ke benian pencernaan ada lamba. Sembenggun. Lepas tali aki kesembuhan. Lah kalau warga sadari budi pas sholat di korek mun tak ngebul ya lamba aduh ya Allah sepo dana jak ningelening ya sepo minah mapak tak ya bu aman mira kapidin kali gigin tau satip lipstick roja mon bini an sendeja reng tak percaya ke gerepna Allah. Bedikna Allah buang kapi ales pempes. Padahal bedikna Allah, aduh tompas, pangangkui pensil alis, mak tahu kok sekut mak cabuk malah. Pensil. Tanya. Elong setiap arwah, aru beda kampe nah. Mon beda mantan elong atak loncong, kampe beda kampe tadi. Padahal maaf, abah sakibu kok matur ke banbo. Nang kak kok ki matur. Tingaki. Muan ni kamun oval bunter elong abakun pepe. Dingakira. Ajria pacet la teori kesesuaian. Keng mon muan na loncong, elong apakun loncong. Mon muah buntel. Elong peloncong tak lebur. Apa boleh pacet loncong aro nyaman api Pinocchio. Mon muan loncong elong bah pepe tali ajile dari Allah bagus lah. Aduh, cak pahe buang ke kape. Keriduh pepe na laser. Laser. Iya mon artis. Ujak reng telaga. Mayu ka sabah ba ibu. Manca daya. Alami pokon deng bini tisare. Jadi daya torot pokon kalaba dan. Dua apa?
Cak tak masuk TV. Tak iya? Iya dah iya. Pagrempag ban kok ban. Tak masuk TV je. Kulan ni kan tak dan. Makai lepas masuk dua apa je kun YouTube je. Zuh je. Apa? Kok mau kata YouTube tak apa? Yang ya YouTube. Ya kau tak dan. Kalah badan. Kau laku ngol-ngol yo jol ngol-ngol. Namun lah tua. Dua kita magandang sama Allah. Cak nyabel Senin Kemis. Kau gi burung ke Mangkung lah nyabah. Nggih. Wes lebih lah tua. Bener. Enggak ambian ni kada mengodak mendono jan tua jan tor pakun kirut. Tekal Pak. Mianjar noro imbalan Nabi gula. Tanggung na gula mangken ni. Saki kira. Menembian saki kira tak gede ngakit. Kira sekalian mage belum kali lah ngaltok ni. Tekal Pak nang nama. Rokok mian pon. Ya, Jok neng morok muslimat cering sedire ajaran muslimin dengan pong sedire. Wa ata'at zaujaha pataat kasela melarat taat tertawa ban apa sih kau cak taat kongkuan terbisa abas kan kau kafi tau lenondo lu nang Monero soro langsung makan. Itu apa? Saja. Biasa. Tak perjanji sekan. Abang. Ya le kau melihat rokok le, rokok boleh. Tidak lesong apa sakit. Tameng. Ameng. Dengan rokok ameng. Jangan celaka, bagi beun. Cek benda ameng. Keluar di dapur. Bila saya marah atau karmel. Tong, nomor 2, ini kaki, apa sih kau? Mun yabas misem, muda, persoalan apa lepedin nanti. Mudo, malas song apa sih? Ondem modul, tak ada mojon, ada suap kebodohan. Misem, mun yabas kau, foto napam ya deh. Hahaha. Jadi mau ni boleh bah ngocak, belanjan apa orang car. Belanjan ni sesuai ben kebutuhan umum. Beningan lah saya ojengah. Mon sehari ada 100.000 cokop atau bersekat ibu cokop jadi sekat jadi aja minta 200 lebih dari sekat ketika apa jangan celaka ibri iya oh cengeng pegel lah ya makin kok benih laki nak corak serang apa tahu besok tapi noro muslimat Al-Karomah noro NU noro Fatayat noro kon lebih muslimat lah noro nggeng ngelakun bakun jadi mondak fatayat etor manono pangoca mak daring bini manono jadi ring bini sudah iya bini ring laki cermat kok Allahumma sholli ala Muhammad. Sera boleh ring bini ni kasih bagus. Bila bada ring bini
andi lake selake perpan ghaib artinya keluar dari Roma hafizat nafsaha wa malaha hafizat nafsahu wa malahu hafizat nafsaha wa malahu ajaga kaabakna tak sok memasukkan ring laki luar ke dalam wa malahu ban ajaga artana salaki te war keluar kecuali pacet sesuai ban kebutuhan. Itu wanita, itu nyaman wanita salihah bani saleha salihah perintah berangkat tak kitanya banyak cerita yabas misem selaki tak ada badana ijaga ban artan selaki ijaga. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak to keluaran pacet ring bini setiap tak pati keluaran ya Roma keng lah foto melalui Facebook embian mon keluar dari Roma itulah ke paling senyongkok embian ring du bolo mon Facebook ro jutaan loh. Jak moni kok jak cantik kejak semisem. Halo, mon embian keluar dari Roma sing abes paling good mentar ke pasar, ring pasar, bener. Kayak moni Facebook. Moni WA sesuai ben nomor kontak ke 200 ring 200. Facebook. Berempar, mon pas buka publik coba. Buka publik roa jutaan loh. Kepi orang ngabes. Ring laki tak tegaan. Termasuk engkau. Jadi nafsu kak. Jangan ada nafsu atau ongketan. Magalah tahu wamun nafsu nabakun geng badan lah tak mampu. Tangki. Ayo kerjasama yang baik ya wahai wala wanita. Tutup aurat kalian, jangan buka aurat kalian. Kasihanilah kami. Kini serai kami. Kami kadang tidak tega. Takut kening tolong ban kami. Gemet pun tolong kami. Pasal laki sasalah dah ya pak. Ngono orang laku genjen jadi sebini sangat nenget. Bener. Kalau tidak ingin dikatakan macam-macam oleh orang lain, maka jangan berbuat macam-macam. Maklah datang. Saya bagian penyarangan. Baca. Mondero gula banembian tak kebentak aban orang. Tak kebentak macam-macam tak fitnah. Maka gula banembian jangan mengundang pekerjaan kangku fitnah. Oh. Betul. Sallallahu Muhammad. Ayo ganesare Nabi Muhammad bu. Nabi Muhammad lah memperjuangkan harkat dan martabat sambian. Toreh. Kabingkeng sambian baik menjaga diri supaya sambian teti orang yang selamat itunya selamat di akhirat. Lebar babar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sekali lagi, sallallahu sallallahu alaihi. Sebelum badan gaula toron gula matora ka muslimatan cek pebenyaan tolesan absen anggotana katempeng si hadir. Biasana muslimatan ni penyakita anggotana duratos ning absen keng si entar ring seket. Hah? Iya. Biasanya saya pas rampung mon beda acara raja ngak nikah intar kapi mon minggu enah ni kebenyaan absena tempeng seen pada sip. Survei membuktikan dua gol pada sepatoroah cek tak pita aki ustad otabaki ai semorok. Biasan si morok mon berdekat teloh mon tepak ke cocok na hadir mon tepak ke setek ke cocok kita entar ambian ning gua ustad apa ngaji ya mon ngaji ke sahabat boy si morok undur maqal wala tanzur mangqal betul Abbas apa saya ada bu Abbas siapa sih ada bu betul lah begini anu tanya manja pada ban masjid nikah sera abai semaos khutbah pangada mangkat pangocak begini siapa sih begini anu abid roh tina anu bae tai santai bae kemarin nangis loh. Salai baca eret-peret pagi nangis loh. Mayu arokok bayi. Allah jangan nikah. Nak makin ni ambian ni kan niat ngaji. Gi. Cak niat terotawa ka orang ah. Orang lagun pakun ka deriah. Datang ke Allah. Jangan tua. Jadi mian edingakin apa ese cek kakan bedena tapi kakan esena karena mungkin banyak ese tak sesuai ban beda bedena konghuan esena kerupuk mun bedena bermerek branded keng esena palsu karbitan embian angu apa bagus esen apa bagus beda yulang na boleh napa angu apa bagus esen apa bagus beda mon gula angu apa bagus esen ben beda gula tanya kembian ambian ning etunya miskin tapi ning akhirat soki ning etunya soki ning akhirat miskin anggo kama ning etunya soki ning akhirat soki make siapa tahu pada cita-cita anak-anak roh kecil dimanja remaja foya-foya dewasa kaya raya mati masuk surga sih mak bah cek nyaman ada iya
Imun nyaman kada diang kok ada daftar kada. Tanggi ada ceretan odik yalam tunya nyaman, odik yalam tunya tidak akan pernah lepas dari cobaan. Oleh karena itu permintaan yang paling dibutuhkan oleh kita, Nabi Muhammad memberikan contoh dan sudah memberikan garis-garis, yaitu minta selamat ke Allah. Walar muka paringna selamat. Wa afina fi man afait. Amin. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad da'ima fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma inna nas'alukas salamah. Amin. Wal afiyah. Amin. Wal mu'afatad da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ij'al jam'ana hada jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. La tada' fina wala minna wala ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Amin. Ya man biyadihi umurun nas hayyij quluba mu'dhami ahlil balad minal hawalayhi minal muslimin wal muslimat wa jurra binawasihim ila huduri ta'allumin wa ibadatin wa tabarru'in wa mabarratin fi ma'hadina al-karamah hada sabahan wa masaan wa adim dalika ila yaumil qiyamah innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Al-Fatihah. Sekak dintoh pamator korang ban langkong nyon saborah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.